ukhona-ke lapha-ke 18 ukhona-ke lapha-ke Bruce Vuma ngapha ku-right back uyena-ke uSolomons ku-midfield ukhona-ke Gustin Serinyo benayo lapha-ke umdum mfokashabalala naye futhi lapha-ke ucaptain uYusuf Mati phambili ijubane-ke lakhe lapha kulelapho benayo-ke uPule umfoka Mati kanti-ke ugoalkeeper uyena-ke lapha-ke uBruce umfoka Vuma usebhentshini-ke namhlanje na-ke uDupree engicabanga ukuthi mhlawumbe uzomsebenzisa amaqhubeka komdlalo benayo-ke uEstin mfoka Casti ngapha kwezimnyama ngenkani 18 madoda yena-ke uSipho Chain ukhona-ke ucaptain uThapelo uXoki nomntakagogo lapha emuva yena-ke uMbokazi odlala kahle kakhulu-ke kuwona-ke amabhakaniya ku-midfield yena-ke uMakhehleni Makhawula awu kanti Silomo madoda yena-ke unumber 38 yena-ke laphana-ke uMfukeng uyalazi ngempela-ke ibhola-ke uMfukeng phambili yena-ke laphana-ke uMahupa kuwona-ke amabhakaniya benayo laphana-ke uNkotha njengobona-ke amabhakaniya-ke laphana-ke emuva yena-ke uShandu kaNdaba ngoba-ke walimart uyedwa-ke umati fanele lapha-ke uLilepho bemvimba-ke uLilepho sibheke ngapha-ke uSolomons uya phambili-ke ejubane-ke uSolomons ungena-ke etinasi-ke uSolomons mana-ke ithuba lakha washo umzwendoda sibekwe nje mbukeli baphi abanolwazi nangu uLilepho ewasefa amadoda uSolomons ethola-ke uLilepho sinemzuzu emibili umdlalo kokuqalile alwini ibhola-ke walithatha-ke uSolomons abamhlozi down ungena ngaphakathi-ke uSolomons uthola-ke uLilepho walibeka phakathi nje ibhola-ke elilule bengithi mhlawumbe-ke kufuze ngabe-ke wenze kangcono-ke ugoalkeeper lapha yina-ke uSipho Chain ngale ndlela la eFNB Stadium amakhosi ajabulile. Kaizer Chiefs 1 Orlando Pirates not Lilepho yena-ke shaya igoli likhona-ke njengamanje Chomiyabana bayamthola-ke uChomiyabana ngale uyaligibela madoda ibhola umdum mfana-ke wasePhirima Petla Soweto uthola ngapha-ke Chomiyabana ungena ngaphakathi-ke Chomiyabana ufuna ngapha kuLilepho ufuna-ke uSerinyo nansi-ke ingozi Serinyo wenze njani uSerinyo lapho liyakuphakamisa nje inside foot ngo-left Serinyo liyokhala-ke laphana-ke i-19 elihle-ke ibhola-ke mbukeli eliletha lapha yena-ke uLilepho uma-ke ama-defenders amabili Orlando cross amabhakani awakafiki lapho ukuthi ayitheste i-backline yayo-ke Kaizer Chiefs okwamanje i-ball position ifuna-ke amakhosi kanti nalapha ebhodini abaphambili ngegoli elilodwa ekuqambeni ophasa ngesikhathi thola ngapha-ke Chomiyabana usala phansi nopembe lapha hleli phansi-ke iduku mbukeli ukhumbule eNingizimu Afrika ayikho i-VAR so kasibheke mbukeli ukuthi ngabe mhlawumbe Shandu bemvimba koShandu nansi-ke ingozi uzophasa ngesikhathi lapha-ke umdu naye madoda uthatha isikhathi last-touch yakhe abedala ibhola lidlalile kuyena-ke laphana-ke uLilepho amabhakani phambili ayashesha nansi-ke ingozi alibeka phakathi ibhola-ke uMahupa ushaya igoli lakhe lesibili against i-Kaizer Chiefs ngengasho ngathi i-Kaizer Chiefs kuzomele ibheke lapha Serinyo phambi kwakho mdu nikeza ibhola balithatha ibhola-ke lapha-ke njengobona lapha-ke uya phambili ayimakile i-Kaizer Chiefs onside lapha yena-ke uMahupa udlala lapha yena-ke lensizwa-ke uKwinika wavele nje waliphasa-ke lapha-ke inethi ukhala-ke inethini-ke ibhola kuyishibobo ngapha kuyena-ke Mkhwenyana elotha ngapha elotha ngale 1 Kaizer Chiefs 1 Orlando Pirates mina ucoach bezovele ngemkhiphe nje sibekwa manje faka omunye umdlali ngoba lapho bazomhlupha ngempela bomfukeki mina lapha konkotha angafuthele ikhadi speed oyiphakamisa-ke nayingozi wasebenza uMkhwenyana madoda wasebenza lapha-ke uMkhwenyana enhle i-free kick ethi libeka phakathi ibhola-ke uXoki enhle-ke i-free kick ethi-ke libeka phakathi ibhola-ke uXoki kwadala sibeke ngapha-ke yena-ke uXoki paseka mako ngapha ngakwi-touchline
uyashelela uvuka phansi ke kulika khona lapha ke uDobe nansi ke ingozi Maghupa umadoda Maghupa last touch nje Maghupa liphusha kokugcina ibhola lapha wenza umsebenzi onzima Maghupa uhlula umsebenzi wokuza ke uDobe thola ke ucross sihamba ke isikhathi emva kwemzuzu engamashumi amane nanhlanu Kaizer Chiefs 1 Orlando Pirates 1 hello mapha hello twagali ugezo umzuzu wonke sibela baka cross ushaya cross hayibo hey cishe kudala ngaziwe Orlando madoda wasebenza uSipho Shane enhla lapha ke cross ephuma ku cross Mfukeng uzobuya kulelo damu nansi ke ingozi uyalazi ibhola ke lapha ke Mfukeng ungena ke Tinaz uMfukeng uthola ke Duba Dlamini Dlamini mina omuhle umsebenzi kaMfukeng mbukeli uyadileya Mfukeng ancane ke imbijana uyambona uDlamini uthi hayi Dlamini ngiyakwazi una i-technique njengobona ke Mfukeng uyangena ke Tinaz usithela ngamanzi uyambona uDlamini uyeza uyamnikeza hlaba uhle Dlamini ungile ke lapha yena ke uNdlovu uthubano ka kwelapha kweyibofu sekalapha manje komunye umsakazo lapha ke uNdlovu benza ke ushintsho amabhakaniya nangapha amakhosi ngibone lapha ke uDupre ayongena lapha ke e-change room awasanda ungena manje uDlamini phambili Dionoto ungena ngaphakathi ke Dionoto uyaphambili ngejubane ke Dionoto uthola ke Mfukeng uyamthola ke Dionoto ke Tinaz Dionoto washimzwa ndoda endeka phakathi ke phola ke Mfukeng ezenalo ke iphola lapha yena ke Dionoto uyalazi ibhola Mfukeng ikhohla mbukeli lisegazini yena ke lapha ke Mfukeng score sibheke ibhola lapha yena ke Dionoto uyawasefa amadoda la ke Mfukeng bayamfuna ngapha ke Dionoto thola ke Mfukeng waliphasa ibhola lela bhola uyalivimba nje Mkhwenyana uyalivimba nje la bhola goalkeeper Bruce kuma udive lapha uyalivimba nje la bhola lela bhola udive nje uyalivimba nje straight hayi lela la kuwe nje ezandleni uyalivimba njengobona ke lapha yena ke Mfukeng eliphasa nje inethi lapha ngo left deflection yakhala ke net sibeka manje yaphambili ngejubane lapha ke umfana omncane ke uNkoti yaphambili ibhola elivimba ngapha ke hayi bokuyiphasi leya bokuyiplay back leya azange akwazi ukukhahlela ke lapha yena ke uNkoti kodwa ke unejubane uNkoti madoda sebenza ngapha ke Mkhwenyana ibhola elivimba yena ke Bruce